Cheers, guys! Spet pijemo! Dan, džungla! Kam gremo danes bili? Danes gremo v DM, na nebo na DM event, booby tape event za zalepiti joške. Zdaj se gremo pripravljati, tako da get ready with us. In je rekla, Aja, kar vzemi jih ti na tvojo frizuro. Vem, da se baje frizuro dela potem, ko se že namažeš, ampak jaz imam danes željo si jo narediti preden se bom namazala. Hočem si zaviti konice na koncu lasa, tako da je cel raven. Glavno tako čez celo glavo. 1 uro imava samo časa in ne vemo, če bomo jedli tam ali ne. Ma sigurno vsaj nekaj mora biti. Ker nisva zdaj lačne, ne? Sej to, ker s to premaknjeno uro se ful čudno počutim, iskreno. Ja, jaz sem pozabila, da se je premaknila. Ja, sploh ne razumem, da je že ura 7 in ne razumemo, nekjer ne piše, če bo tam zajest ali ne. Unproblematic queen. Zakaj? Tako. Kaj ima zdaj to veze? Ok, še make-up time. Najprej se malo pošpricamo, osvežimo, da ne bom dala na suho kožo kreme gor. Ti imaš še te kreme, meni jo je že zmanjkalo. Si mi pripravila moj make-up. Ja, dok čakam bili, bom jaz kar začela. Nimam trenutno korektorja, tako da te neke testričke probavam. Zaenkrat mi je kar všeč. To je moje? Ja. Aja, wow! In sem tle moj nakit samo vzela imam dva krožnička z nakitom. Če koga zanima, to je moj najljubši šprej. Billy. Billy ima en kompleks, ki se imenuje rada prekinjam ljudi. Po mojem dela nezavestno, iskreno. Ne, si je res, ja. Ampak pač prav more, ona more prekiniti, ampak ne s nečim, kar se navezuje na situacijo. Temu se reče ADHD, ja, to ja. Ampak z nečim, ki nima... Nima veze. To ne delam za nalaž. Jaz sem rekla, da pomožem. Ono barvico za obrvi sem je kupila v... Kje? V Douglasu. Od Anastazije Beverly Hills. V glavnem, lahko kupite isto DM, ki ne stane 30 €. Ampak lej, idite buži nesovitol. Se traja dosti časa, se amortizira. V glavnem, skoraj sem posnela en TikTok danes, kaj vse lahko naredim, namesto da se učim. Na skoraj hotla. In pol bi vedela, da te je mama pogledala in bi te kregala. Ne sam za to. Ampak pač pa se mi ni dalo, ker sem že vse naredila, mi je bilo brez veze sam govoriti. Ko je meni jako snemati YouTube vloge. Ja, ampak sem... Kaj je to? Baby krema. Ampak sem pol samo... Sem samo pač... Pospravila sem omaro, čisto tako ko nisem niti, ko sem se vselila. Vse puloverje sem zložila, koordinirala po barvah. Edino, kar mi še manjka, je, da si kupim vse nove obešalnike, da bojo vsi isti. Pol sem si uprala glavo, posesala celo stanovanje, počistila sesalec, kar češ. Uredila sem vlog in ga uploadala. Vse sem naredila. Učila se pa nisem. Ne, sem downloadala vse datoteke, ki so primerne za učenje. To imam. Tle imam eno tolintlevnšenega lega. Danes sem uporabila od mame neko maskaro. Tako slaba maskara od Essensa, katastrofa. Ma sem probala že 2-3 od Essensa in so mi ful slabe maskare. Moja najljubša je ta. Maybe it's Maybelline. Najljubša sem že 4 kupila. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Moj najljubši blush se je zlomil. Že drugi. Mislim, ne vem, kako jih delajo, katastrofalno, ampak to je moj najljubši in zlomil se je. To pa je drugi najljubši. Videla je TikTok, ki pokaže the power of the chin. In tipo so celebrity, pač te znane osebe, ne vem, Hailey je bila, Blake Lively, bla bla bla. In jim odreže brado, tipo jim polovilo notri. In pač, veš, kakšna sprememba. In sem se spomnila, da meni se zdi, da to meni delajo s tem aparatom. Ker se mi zdi, da se mi, ker se mi lepša ta profil. Jaz sem 100%. Ta profil se mi zdelo, da sem imela vedno ful pač ta del ven. Po moje ti dajo zgornjo celjuž bolj naprej. Veš, kaj mislim? Ne, zadnjo bolj naprej meni. Ker jaz sem prej grizla čez. Kako? Jaz sem prej grizla...
Te Mene je bilo čisto ful strah, rekli. da mi ne bojo dali brade naprej, ker jaz imam že tako špičasto brado. No, jaz pa bi rada na tej strani. Na tej strani jo imam dovolj naprej, na tej strani ne. In sem ugotovila, da mi dajo v stran. In jaz imam to čeljust, malo v to stran. In zdaj mi jo dajo v to stran. V bistvu delajo vse, kar je prav. Ja, sej, valjda. Tako da sem bila ful vesela, Čudno. ko sem prišla do te ugotovitve, no. Joj, po mojem bomo kot dva klovna zgledali tam danes. Zdaj sem se navadila... Še zdaj imamo to veliko svetlobo tle. Zdaj sem se navadila Zakaj imam tako lepo kožo? Zdaj sem se navadila na naravni svetlobi se šminkat. In je ful težko pol, ko se ne vidiš več. Mislim, ugotoviš, kako se čine slabo. Še diši? Ja. Čisto je to. Mi je prinesla Eva iz Miamija. Ker je... Tam, kamor gremo midve čez en mesec. Ja, smo danes gledali karte. Ful drage. In pol bom dala še od Rare Beauty highlighter. Je fuljak. Rare Beauty ima tako dobre stvari in taka majhna stvar ti drži toliko časa. Jaz sem naročila paket to, ena šminka in majhna maskara, ne vem koliko sem dala. 25 evrov, 28, za 4 stvari, ampak toliko časa drži, da je nerealno. Pa se splača, dobiš... Res dober izdelek za... Ja, ful poceni. V redu, to je to zdaj za make-up. Zdaj še maskaro in sem. Ne, veš kaj, dej še? Velišičke naučke? Ja. To sem kupila v DM-u, veš ko imajo stvari s potečenim rokom na kontu, ki prodajajo. Tam, za tipo 2 evra. Se vrnemo, ko smo na outfit. Ja, sej se te ne vidite, pokrivam. Kupila ene najlonke, ki so ful dobre, ki bom imela danes oblečeno. Ker se ne strgajo. So bile sicer 17 evrov, ampak res vredne vseh 17 evrov. Bom pa imela krilce danes oblečeno. Lahko pokaže mojo majico. To je moja majica. Toliko sem razlagala, koliko so jake moje najlonke in so se mi strgale. To je moj outfit za enkrat. To bo to in tetke. V glavnem, ful problem punc, preden grejo ven. Ful problemov. Bili ni zadovoljna še s svojim outfitom. Ne. Trebušček gleda ven. Sem se zredila in ne morem zapet hlač. Ne gre, pač fizično jih ne gre. Evo, meni je to všeč, Bili. Ker je pač, je cute. In lepo gre vse te barve skupaj. Samo Kaži se? bolj casual kot ti. Ja, jaz se meni je skoraj žal, da se nisem oblekla isto, kot sem bila za tvojo diplomo. Sva se odločili, da potrebujeva še eno pojedino, preden greva. To je bilo hladilniško. Ok. Ne, bomo poklicali taksija. Nič, če slučajno ne bo tam hrane. Ok, last look, preden greva. Meni je mraz. In vidve, kot da je že ura 10 zvečer šetava po Ljubljani. Pač tle je folk Na busu. za bus čaka, tle v petkah, jaz imam noge spodaj zunaj. Jaz ne vem, kako ženske po zimi hodijo v takih petkah na špico, ki te zebe v gležnje. Ja, realno je še kar mrzlo. Malo mi je žal zdaj, da nisem dala belih hlač, ampak bom preživela. Ok, zdaj že vidim tam ljudje so na vhodu, tako da super. Se veseliš? Ja. Si živčna? Ne. Ne vem, kdo bo tam, samo Natašo da poznamo. smo dve, štekaš? Ja, sej to. Da gremo v dve. Sej to. Ok, se vidimo tam. Tam. Ja, res, ja, sej to. Lej, kako pašejo. Cheers, guys! Spet pijemo! Smo spoznali Gajo danes, pokaži še Ijana. Ijan, pravi čudlo. Vlog, zdaj pa da vidimo, kjer bo preložen. Mislim, da imamo mi dve slabši zvok, ker imava kamero. It probably is. Je kar vroče malo. Kaj je? Ja, to je vroče. Mondays with their pink. To je the cool table. Imamo predjedke. Halo? Ful dobra tona.
Dobrodošli v večeru glamurja, v večeru, ki bo posvečen enemu najlepših delov ženskega telesa, prsim. We love Slovenia. You have beautiful country. Yeah, absolutely beautiful. We will be back. We will. So Booby Tape really came from a struggle that we both had ourselves. So we were taping ourselves up with electrical tape, and it was just such a struggle. Every weekend we were going to parties. We both have large breasts. We thought, why can't we wear low-cut tops? So then one day we thought, you know, why don't we just get a tape for the skin? And it did not exist. This is the founder of Booby Tape, one of them. Hi Slovenia, I absolutely love your country and I can't wait to see all you beautiful women wearing Booby Tape. Itak smo se punce vse dobili v kopalnici. Ker je ful lepa. Ja. In so ogledala. Cute. Si šla lulat? Sem. Koliko časa si lulala? Dolgo. Glavnem ustanoviteljci sta ena bionda, ena... Sestri sta. Ja, se niste podobni. Sestri sta. In ko smo jih gledali na odru, smo rekli, tako bomo bili en dan. To ni moj drink. Le kako ima polno. Ja, mi nismo bili tako polni. Bomo vprašali, kje dobila to. Ja. Koliko si vesela? Long lifetime idol. Drugače je ful nesramna. Se heca! Mi Blaž rekel, da sem kuzla. Kuzla. Ne, ni res, ni res. Nataša ima poradi na vsakem eventu, ki je, jo najdeva, jo poiščeva, da lahko zraven nje sediva, ker jo njo edino poznamo. I love it much. Ciao. Gremo bili? Ja. Smo dobili goodie bag. Bili, kaj je notri? Booby Tape je notri. Booby Tape je notri. Poglej, ko se preobule, le kaj imam buta. Mikroks. Jaz jih nimam. Glavnem. Kaj lahko spim pri tebi? Ne. Tukaj zaključujeva vlog. Upava, da ste si imeli lepo z nami. Nismo mogli preveč govoriti notri. Ker je bilo glasno. Ker je bilo ful glasno in ta kamera pač. Ja. Mikrofon ne deluje najboljše. Canon, prosim. Zdaj gremo od malice in spat. Res, realno je ful zgodaj. Ja, vem. Ampak okej, 10 je, ne, 11 je ura. Lahko noč, prijatelji, čau!